Ngikubingelele-ke mlaleli, ngisacela uthokozele nansi ividiyo kaSisilane echaza kabanzi ngokuhlushwa isoka lakhe-ke eselamshiya emhlabeni. Echaza-ke futhi ngezinto ezazenzeka. Ngike ngasiqoma isilima, ngike ngasiqoma esishimani, bafisa umuntu wayengilandela, in fact wayengilandela ngisho eseshonile, ngisho ngiyochama ibreaki ngiyagoduka kuyiwa kuphi uyangilandela umuntu. Esinye-ke isitori leso, izinto wayezenza ngibona ukuthi yabona nje into ukujwayela nomfana ongakaze aqonywe. Angisayiphathi-ke mase uzomnika-ke igegeza-ke, usuke uyiyalile. Mina nje angisalifuni nje itshitshi lo mfana, angisalifuni nje itshitshi. Ngifuna umfana uma okade bona angibafundi laba sidluleke lapho. Bafethu wayengilandela lo mfana. Shuthi ngasho ngacikeka nami manje ngoba sengiyabuka esikoleni ngiyahleka abantu. Uphi lo muntu wakho ngingabonakala nje ngihamba ngedwa, hayibo uphi uSibanibani wahamba wedwa manje, uphi uSibanibani wahamba wedwa manje. Hayi yangicika lento. Ngathi yazini mina ngizomgabha lo mfana. Ngimbize ngimtshela ukuthi hayi mfethu yazi ngicela njalo uma ngithi asiyeke uvele athi uzozibulala. Mhlawumbe bakhona bazomazi-ke ngiyamazi-ke lo mfana lo yalapha eLovu, ngifunda eLovu, ngihlala emini eLovu. Ngifunda la eDr Nembula, ngihlala eLovu ku-2 room. Nizomazi-ke abantu bazongikhumbula-ke leya mpahla yami. Lo mfana njalo mengimgabha ufuna ukuzibulala, asho athi ufuna asizozibulala. Mengingamgabha abhala ama-status ko-WhatsApp athi uyavalelisa. Ngiyofike ngifonela abangani bakhe nabantu bakubo ukuthi ngicela nimbheke endlini yakhe ukuthi uyazibulala ntontoni. Kwesinye isikhathi bamfice namaphilizi. Hhayi ngimtshela ukuthi hayi ngcono sibuyelane. Njalo ngithi ngiyamgabha ngimfice kwesinye isikhathi nangu ngasekhaya uthi umile lapha esigxobeni sagesi ngasekhaya ugadene nami nje uyakhala. Ngisho ngingambona mhlawumbe ngimbone ngabo-2 mhlawumbe especially ngomgqabelo ngimbone ngabo-2 noma afike ngabo-10 kuseni ngabo-10 uzohlala lapha uyakhala. Ngithi ngesitolo ngiyabuya esitolo uyakhala. Ngiye kuyena ngithi mfethu lento yenzayo uzongixhatha nabazali, ngiyacela lento yenzayo manje ukuthi ngifake enkingeni. Athi angithi wena usangifuni. Ngiyothi ngiyadlala-ke mfethu ngicela ukuthi sibuyelane nokuthi nami bengigcikekile into kade uyenza. Ngicela ukungilandela, ngicela futhi ukungitshontsha imali yakini unginike yona, ungiphathele izinto. Ngicela uyeke yonke loo nto leyo, yabo nanto yokuthi ufuna ucela ukhisi wena njalo mesigodwa ucela ukhisi. Hayi athi mfana okay uzozama ukuthi eziphathe kahle. Hayi kulungile-ke ahamba goduka. Fika esikoleni nangu akasangilindi-ke manje stophi ngoba ngithe ngiyifunda leyo nto. Usemesangweni ngokuthi ngize ngiyangena nangu sefuna ungiphathela ubhaka. Kwase kusiza ku-assembly ukuthi phela ku-assembly amantombazana amawodwa bafana amawodwa. Eklasini wayefunda kwelinye iklasi, sifuna igrade eyodwa but efunda kwelinye iklasi ngifunda kwelinye iklasi. Mekuthi nje free period kumina nangakuyena nangu. Mawukuthi yena uku-free period mina khona uthisha uzovele azoma nje la eklasini lami ame nje ayithulele nje. Ngavele ngaqoma-ke manje, hhayi ngaqoma omunye umfana nje naye umuhle nje wala esikoleni ngaqoma yena. Ngamtshela ngathi mfethu uyangazi mfana vele ukuthi ngijwana lo. Uyangitshela ukuthi mfethu phuma kule sidimdimi salo mfana. Umuhle kanje udlala lo mfana ungakazi benentombi selokhu safunda naye la. Wena uqhamuka le Eastern Cape uzozama abantu, uzozama ishimani. Hayi nami ngabona ukuthi hayi ayikho lento. Ngamtshela ngathi mfethu cela ukuthi sihlukane, wacabanga ukuthi ngiyadlala. Ngabhala incwadi ngathumela umngane wakhe ohamba uyomnika esikoleni. Thiwa into wayeyikhala eklasini lakhe, eklasini lakhe even nothisha. Okay, fast forward ufuna kufike la ayibulele kwangempela. Shuthi-ke libele engilandele engibuza ukuthi ngiqinisile yini. Hayi ngitshela nje ukuthi I'm done. Futhi usenokubona ngihamba naye umfana akhale-ke asijahe kuyele nalena. Kwathiwa kuba kadli umfana esikoleni kuthiwa athendi akabhale ugolozela othisha wahlala nogogo wakhe uze wafuna ngisho ukushaya ugogo wakhe umfana. Hayi bo kwathiwa le ntombazane phela ekade ejola nayo iyimpondo so nje uyidlisile. Mina-ke njalo lo sekuthiwa hayi ngimdlisile akekho phela umuntu ongenza leyo nto ngimdlisile. Ngavele ngabona ukuthi angazi kodwa ngamfonela ugogo wakhe ngoba ngangijwayele ukumfonela ngangijwayele ukumfonela. Ngiyavelela wokhisi manje umfana kwathiwa kubanjwe intambo endlini yakhe ubanjwe ezama ukuzibulala seyibophile intambo naye seyibophile usesibhedlela
hayi yimi loya ngiyombona esibhedlela. Mangifika esibhedlela hayibona ngempela lo muntu bezama kuyabonakala nemqaleni. Ngikhulume naye sefese wenzela lento yenzayo. Athi yena ngiyakwazi ukuhlukana nami ngcono ukuthi vele kuphele ngempilo yakhe ngoba nabazali bakhe bamshiya so uyakwazi ukubuye futhi ashiwe umunye umuntu futhi omthandayo. So uyabo kavele guys yazi ngasha vele ngabona ukuthi hayi ngamtshela ngathi mfethu kuyafana ngeke ngisakwazi ukuthandana nawe manje sengithandana nalo mfana lo and ngiyamthanda futhi ngikwazi ukumphoqa. Hayi wakhala esibhedlela wathi unesi hayi sisihamba ngoba ngathi uwena oza nezinkinga kulo mfana. Ngahamba ke hayi kwaphuma esikolweni. Okay fast forward wagcina ezibulalile watholwa endlini yakhe ebhalile incwadi esizathu sokuthi yini lento ayenzile uyenziswa yini. Wazilengisa futhi endlini yakhe wazilengisa ke kwashona ke. Mina ngizwa kuyahayizwa phela kube ingasesikoleni ngiyahayizwa abantu ngiyabonga ngoba ngasesekuseni hayibo kwenzakaleni hayibo sizoyithola indaba ngebreak ukuthi hayibo phela umfana ukutholakale umfana ushonile and ubhala incwadi. Nami sengibona siqhamuka abantu inqwaba beza kumina kuthi umfana uzibulele ubhalile incwadini ukuthi wena isizathu awuhlulekile ukumthanda ngikakwazi ukuphila ngaphandle kwakho. Yeweni nina guys yazi into umfana wangishiya nayo umfana wangishiya nayo engavele ngakhala. Angalizwa ukuthi ushonile ngalizwa ukuthi lencwadi ayibhalile uthi mina abantu bangibuke kanjani. Mina manje going forward ngizosurvive kanjani esikoleni ngoba wonke umuntu manje sengibheka ngokuthi ufile usibanibani ngenxa zakho. Engagowa kwafika uthisha vele wayengekho umuntu wayengasazi esikoleni ukuthi yajona ngendlela esasihlezi silandela hlezi la emva kwami isicefe. Wathi wangibiza uthisha wathi ngiyazi ke manje njengoba eshonile lo mfana ukuthi impilo yakhe isazoba nzima kancane la esikoleni. Mawufuna ukulova ungathatha insuku kodwa ungalaleli yonke into eshiwa abantu. Ngabona ukuthi ngizongayilaleli kanjani into eshiwa abantu kumanje nje abangani bakhe kade bengiqaphela bedlule phezu kwami benqapha abengitshela ukuthi mina ngombulali ngiyamazi ukuthi ngamenzani ngimdlisile qede ngamgabha ngoba ngiphethe ukufeba into heyibo. Hayi ke ngabona ke sekusondela umncwabo wakhe ke sokusondela umncwabo ngacela ukuya emncwabeni sekungcwatshwa ngoba ngikwazanga ukuye kovela nto. Ngafonelwa kuba kwathiwa ngabhadi emncwabeni ngase ngifuna nje ukuyovalelisa mina ngiyabhilivela ekuthenini umuntu makade uthandana naye uyahamba uyovalelisa mase shonile utheli ihlaba lapha uvalelisa. Hayi banqaba nje ukuthi ngiye emncwabeni wakhe kubo. Ngicela ukutshela ukuthi kwathi kuumncwabo ngabe ngihleli lapha emgwaqweni ngibuka yonke into. Kunzima nje ukuthi ngiye kanti akubuzange la impilo yami isazoba nzima yezwani. Impilo yami isazoba nzima umfana usazoyenza kanzima impilo yami eseshonile. Shuthi zonke lezi zinto ayifisa ungenza zona saphila wahluleka ukuzenza manje wahluleka ukuzenza saphila. Wabona ukuthi impilo yami akayenzi ukuthi ibe nzima eseshonile. Wena ngaqala ke manje umfana nginokumbona nje manje umfana mangabe thola ukuthi mangibuya esikoleni ngizombona estopini like mangizokwehla ngimbone nangihlela ajwayele ukuhlala khona but mase ngehlile eTaxini kube ngathi hayi bekuhlela omunye umuntu noma hayibo lo muntu kade ehleli la ushone phi yabo nginganaki nje ukuthi hayi ngidlala ngengqondo yami nje zonke lezi zinto kade lobele ziyenzeka namanje kube ngathi nginangu but icross ingqondo yami kube ngathi hayi mhlawumbe ngiyacabanga mhlawumbe ngiyamajina. Ngaqala manje ngane stress ngacabanga ukuthi hayibo kwenzakalani nangalela langa wayehleli lapha esigxobeni ngasekhaya nginokumbona nje manje elibele ephithiza ngimbona mhlawumbe engathi uyosithela ekhoneni hayibo ngoba usibani banje lo yabona into ukuthi umuntu mengabe seshonile uyamala uyahamba umtshela ukuthi mfethu ngoba uyashona manje ayisekho indaba yethu iphelile wena usushonile mina ngiyaphila. Umuntu maseshonile fanele usho kanjalo. Mina ngilitholanga lelo thuba lokumala umfana ngoba kubo babeblame mina ukuthi uzibulelile ukhomithile
yabo. Bakwablame mina ngangavunyelwa nokuthi ngiye emngcwabeni. Ngangayithathela futhi serious mina lo nto le until ke ngize-ke umfana elibele engilandela. Kushuthi njengoba kade ngilibele ngimbona elibele umuntu odlulayo mhlawumbe eminyango yabo umuntu uzosichwi uthi uyabheka kwakho umuntu ukuthi uthatha uhleli mhlawumbe uze umuntu ekubiza athi izimvo uthi uyabheka akho umuntu yabo into nje ezokwenza uthi amehlo kodwa futhi akho umuntu ubuye futhi yabo ube right. So ingihluphile lento ngaxoxela umngane wami ukuthi mfethu yazi ngiyambona lo mfana and okwamanje akasho lutho but ngiyambona ilebele yabo edlula noma mhlawumbe ngizwe into engathi iyangilandela. Seyasho kumngane wami ukuthi no kufanele umgabhe mfethu mayeke afika nje ephupheni umtshele ngisho ephupheni ukuthi mfethu asisathandane wena usufile musa ukungilandela akena ngempela nami ngingabana leso spirit ngithathi ngilele nje ngimuzwe ekhuluma engathi ngiyaphupha akazi kodwa futhi khona kodwa nje ngimuzwe ekhuluma athi sithandwa sami cela ungitshela ukuthi awusoze wangishiya yabo. Ngizama ukukhuluma ngithi wena awusekho wena mina ngiyaphila ngicela uhlukane nami phansi. Ngasakhala athi ngitshela ukuthi awusoze wangishiya ngingakufela ngithi usufile vele bese ngiyavele ngiphaphama emveni kwalokho kodwa ngiphaphame ngiyasaba ngishawa uvalo ngijulukile ngithi ngiyaphaphama kuyashisa endlini ngiphaphame ngivule iwindi kodwa ngibe ngibona ukuthi hayi ngiyasaba ukuvula iwindi ngilivale ngivula ifeni yabo. Ngihlala phezu kombhede ngithandaza ngithi uNkulunkulu wami ngicela ukuthi nje iziphoko zingasondela eduze kwami Jehova ongcwele ngiyacela. Hayi ngingabusalaleki ngithatha ifoni yami ngidlalela uFacebook akusalaleki nje vele manje ngithi ngisaqhubeka nje noFacebook ngiqhubeka noFacebook ngithi ngizwa khona umuntu onokhaya eminyango qoqoqoqo yabo qoqoqoqo ngithi mina uba loyo kodwa futhi ngiyasaba ukuthi uba unokha ngalezi izikhathi uba nje ongazokunokhela ngalesikhathi. Hayi ngithi ngiyavula khomo nakhona futhi ngivula kancane vele ngiyasaba already ngivule nje kancane icapha ayiwakho umuntu nje la ngibona ukuthi yabo manje ngiyasaba kusafanele ngilale ngedwa manje ngiyasaba. Fike futhi ngimtshela umngane wami umngane wami hayi fanele ungalali embhedeni ulale phansi nje sesiyabonisana uthenga usawuti umahla thenga yabo iholi oyeshi nje sesiyabonisana manje ukuthi ngenze njani. Ngithi mina ngeke akwazi ngcono sihambe siye ethunweni lakhe manje ke sizogada ukuthi ugogo wakhe akekho sesontweni nje akho umuntu kubo bese umngane wami nokhazini wakhe umfana vele sasizwana esikoleni sibe ngiphelezele ngiye khona ethuneni. Athi umngane wami athi ukhazini wakhe no kusho ukuthi kube nosuku la kuzobe ngekho umuntu vele kubo kuzobe khona umzala ayina ngempela futhi ntambama nje esikoleni siphume late masiphuma esikoleni sihambe sekubuka mfana singene emathuneni yiye khona ethuneni bese bengitshele wangani wami ukuthi mfethu khuluma yonke into oyishoyo ukhuluma umtshele ukuthi wawumthanda nto yabo ukuze naye ngoba manje mhlawumbe ubone ngathi awusamnakile ngithi mina okay. Athi umunye umngane mali mfethu athi umunye ungamali ngoba uzodina uma ukuthi uyamali. Yazi amathuna ngiwasaba kanjani mina ngiyawasaba amathuna ngisho nje ngilibona lile kude ngiyalisaba. Cabanga ke sengena kumuzi engawujwayele emathuna khona futhi engawazi kodwa ngizothini ngoba phela yabo mhlawumbe akufanele ngitshela abantu abadala kodwa ke ngangingacabangi kakhulu. So sifike ngifike ngimtshela bathi laba bazohlehla bangidedele ngikhulume naye. Ngifike ngimtshele ngathi mfethu uyazi nawe besithandana kwaba mnandi kwafika isikhathi sokuthi sahlukana and ngalesa sikhathi ngangade ngithandana nawe ngangakaze ngikwenza isilima yabo ngimchaze nje ukuthi ngangimthanda ngempela and ngiyaxolisa ukuthi kwenzeke lento eyenzakalile yabo. Hayi ngisheshe futhi ngiyenze nje kube into eshort quick futhi ngoba ngiyasaba ukuba semathuneni ngoba phela nethuna lakhona lisalisha. Hayi ngihambe ngiphenduke ngibhekele kube ngathi khonto engisindayo nje emhlana abana musindwa yinto bekathi nje khonto engisindayo hayi kodwa ngiqhubeke ngihambe. Athi lo munye ungabheke emuva ngithi mina I feel like ngathi nje ngingabheka ngemuva ngathi khonto engilandelayo ngathi khona umuntu ongilandelayo noma
khona iy'nyawo ey'hambayo like ezihamba nami ngathi ngingabheka ngemuva yabo bheka ngoba phela yabona ngiyasaba nami ngathi nje ngabe ngiqalaza ngake ngalolu suku angilalanga ngalolu suku ngikhumbula kahle ukuthi ngathi ngisahleli nje ngisazama ubuthongo ngilele and futhi angilele ngesisu ngoba ngifuna ukulala ngesisu ngoba angithi mangilele ngomhlane ngibane ngiyevele ngimbone engathi umile uyangibuka engathi nje noma ngibone ewindini ngathi ngibone isithunzi sakhe like yabo so bayangi-advise ngabangani bami ukuthi no awuke nje ungalali ngomhlane mhlawumbe ngobulala ngomhlane hayi ngilele ngesisu-ke kulokhu hayi ngithi ngisalela uma ngathi ubuthongo buyeza ngithi ngathi ngiyambona usangena esangweni ngathi uyena ngathi ujabulile-ke namhlanje hayi asondela angena endlini afika ahlale laba ngithi ngilele ngesisu ngiyakhumbula ukuthi bengithe angisalala embhedeni sengilala phansi so njengoba ngilele phansi ngilele ngesisu wafika wahlala phezu kwey'nyawo zami lapha ngithi ngiyaphakama lutho ukuphakamisa iy'nyawo ay'phakama ngilokhu nje ngimbuze ngithi mfethu ufunani yabo sengiphelelwa ngamandla ngoba sengikhathele ngempela uyena ngithi mfethu ufunani angibambe kanje angibambe nje la emathangeni anyuke nesandla engathi umuntu ozofuna yabo asethi kumina khululeka mama ngeke ngikwenze lutho and ayikho into ebuhlungu ngizokwenza yona ngiyabonga ukuthi ufikile wazongivakashela and ngiyabonga futhi ukuthi usangithanda bengazi vele ukuthi ngeke sizehlukana akekho futhi umuntu osihlukanisa hayibo ngivele ngizama ukuphakama inyama ngithi wena mani ufile wena mani usipoki iphuma kumina mfethu ufile yabo hayi ngasukumeki shothi ngihambe ngibona ukuthi ngcono ngeke umthandazi manje ngitshela abantu bakubo ukuthi bafethu ngiyacela guys angivele ngesikhathi short ngabahamba bonke abathandazi engangikwazi ukubahamba ngabahamba abathandazi lutho umuntu oyilibele ebuya ngaze ngachithekelwa nayisisu ngikhuleliswe indoda yamentsha wafike wangitshela nje wathi akunandoda ezofika ilale nawe la akunandoda ezofika ngimithise la saphuma ifike ngitshela futhi ngifike ngithi ngilele nje ngimbone ekhulume abuye futhi eyihambele ayidinwe kwasho ngagcina ngaze ngayeke ngisho ukujola ngehle emzimbeni sengihletshwe esikoleni ngehla until abantu bakubuze ku-interview ngisho othisha ku-interview wonke umuntu afike kubathi yayibo yenzelani ingane yabantu umsebenzi ihambe iyokwala umfana la ngempela ugogo wakhona kwayimark shothi umfana kwathi uyahlupha vele nasegcekeni uyahlupha kwase ngabizwa-ke kwahlatshwa iy'nkukhu ngaqokiswa izinto ezimnyama kwayokhuluma naye nabo bamkhuluma bazomtshela ukuthi nangu usibani ufile uzokwala wena usekho uhambile wafa nami ngafika ngitshela ukuthi ngingamncengi ngitshela ukuthi mfethu angisakufuni awusekho yayibo ngakhuluma ngamtshela yayibo ngakhuluma ngaze ngajikijela inhlabathi kwathiwa ngiyithele ngajikijela bengagezwa-ke ebusuku futhi ngalobo busuku ngalelo langa angibanga ngalala ngase ngiyambona umile emnyango wakhala kodwa wavalelisa wayihambele nengixola